Ассаламу алейкум, урметлі сeyirciler. Bu UATV студияда Украина хаберлері. Беллингкент интернет нешриятының экспертлер ве журналистлер группасы MH17 қазасына алақасы олғанларының адларына яйынлатты. Олардың арасында Игорь Гиркин, Русия федераль телекесізлік қызметінің сабық полковнигі ве оның ең яқын чевресі. Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко 777 Малайзия бойыңының қазасыны тақиқ еткен халқара тағиқат группасы Күндіз Фелемингте матбуат конференцияны өткерді. Малайзия ава yollarının Boeing 777 ұшағы 2014 сенесі июлін 17-сінде ұрып түшірілді. Ұшақ Амстердамдан Куала-Лумпурға ұшайды. Ұшақта олған 298 инсан әлі қолды. Халқара тақиқат группасы лайнерінің бұк комплексінден ұшырылған ракета еле ұрып түшірілгенін аққанда білдіре. Комплекс Донбассының ишғал етілген топрақларына Русиядан кетірілген еді. Майысының 25-інде Фелеминг ве Австралия фелекет üçün месулиетіні ресми оларақ Русияге yüklеді. Москва қабатлавларына редеті. Бүгін Донбасста бір Украина аскері әлі қолды. Да бір яраланды. Рус ижалжелері Украина имейджелеріне қаршы 4 кере атеш açты. Мудафа назирлігінің малюматына көре Маринка, Новотроицкая, Лебединская ве Миколаевка живарында әл бомбасы әрі калибрлі құршынатқыч ве хафиф силя қоланылған. Сияси мабус Қырым-татар фаалы Сервет Газиевның сағылығы алы феналашты. Оны меде бүйрек ве юрек ағырысы ратсызлай. Бұ ақта адвокаты Александр Стасюк білдірді. Оның айтқанына көре тақиқат тефхифханесінде кереклі тібби ярдым көстерілмей садеже ағырыны тоқтатқан ашлаулар япыла. Сервер Газиев Ростов-на-Донындаки тақиқат тефхифханесінде аманаман 3 ай бұлына мартынан 27-сіне Русия құветшілері ишғал етілген Қырымда Қырым-татарларының шу жүмледен Қырым бірдегімлігі жемат бірлешмесін фаллерінің евлерінде құтлеви тінтувлер кечірді. Эпсі олып 24 кіші яқаланылды. Оларға қаршы терроржи тешкілятының ішінде иштрақ еттуф аққында өйдірілған дава açылды. Минск аңлашмалары керчеклешмесінің огынде ең бұйық мания Русияның әрекетлері. Бұны Америка Бірлешкен Девлетлері, Девлет департаментінің Украина меселелері мақсус темсілжісі Курт Волкер Сенатның халқара мұнасибетлер комитетінде Меңлік инқилабындан 5 ел соңыра Украинаның илерлеві ве Русияның дұшман жафаллығы мевзусында деңлевлер вақтында білдірді. Оның айтқанына көре соңки 5 ел ішінде Донбасста женг девам еткен вақытта 13 000 адам елі қолды, да 40 000 яраланды. Минск аңлашмаларының еда етілігі баршыққа кетіре білер еді, амма Русия оларын көрмемезлікке ұра. Бұның иле Америка Талил мерkezінің мутихасса Лина Полякова білдіргені кібі Русия ишғал етілген Қырымны аскерлештірді ве қанунсыз суретте бөлгені толы дәрежеде силянин темин етті. It's important to note that over the last 18 months we've seen a steady and significant. Сонки 18 ай içinde Rusya Qırımda ve etrafındaki sularda ordusının bulundurulmasını bayağı artırganını bilmege pek mühimdir. 2017 senesi yanvar ayından başlap Rusya S-400 uçak-kuvar raketa komplekslerini yerleştirip başladı. O vakittan beri Yarımada'da en az 5 silahlı batalyon hakkında belli. Böyle silahın Rusya, Azak ve Karadeniz bölgesinde üstün çıkı. Neler biz yaptık? Biz çatışmanı toxtamak için Rusya'nın beraber çalışmağa tırıştık. Ama onun tarafından bir türlü karışlıklı adamlarını görmedik. Moskva öz mesuliyetini reddetti. Aynı zamanda Rusya'dan basta boyeviklerini idare etti, onlara para bere, her şey yapar. Yani bu Rusya tarafından nezaret olganını 100% gösterir. Moskva ise bütün bunu reddetip olay atkan vaziyetke Ukrayna'nın içki problemleri değil. Украина баш назиры Володимир Гройсман мерекезеліктіров ислятыны анайсыға кірсетмеге теклif ете. Планларда ерлерде ижра комитетлеріні яратмақ ве қанун севесінде бірлешкен жемиетлерге керген топрақ меселелеріні чезмек. 2020 сенесі январен бірінден башлап район ве вилайет мемуриетлерінде мемурларының сайысыны ярымға эксілтмек планлаштырыла. Бұ арби граждан мемуриетлері чалышқан Донецк ве Луганск велетлерінде айт дегіл. Бұның елі ислят бірлешкен жемиетлерінден тыш қалған район мерkezлері ве район эмиеті олған шейрлерге айт олажақ. У нас є
сотни мест в Украине. Бүгінде ciddi maliyevi yardımı olğan bir çox rayon merkezleri ve rayon emniyeti olğan şehirler var. Şunun için bu kanunu başlatamız. Onlara bütün 2020 senesinin devamında Birleşken Cemiyetler statusunu verecek. Bu ne demek? Yani onlar rayonlara bağlı olmayacak, müstakil olacaklar. Evvel rayon seviyesinde olğan paralar balaban olmayan şehirlerge verilmeyecek. Bunun sayesinde onlar birleştirip sonuna gelgence adamlarının meselelerini çözüp başlayacak. Rusiya tədqiqatçıları Arbiya Sır dengizcilərinin advokatlarını ötkərilген ekspertizalarla tanıştırdı. Hepsi olup 30'dan ziyade ekspertiza keçirildi. Onların arasında balistik, patlama texnik ve bilgisayar texnik bu haqda UATV'ge advokatlarının takımının başı Nikolay Polozov haber etti. Ukrayna dengizcilərinin ayrı kameralarda tutula. Onlarga tuğan ve yakın insanlarla görüşüvler yasak. İyunun sonunda ve iyulun başında da tahkiki hareketler oluvunu bekleyimiz. Bu, eğer de Rusya hakimiyeti Halkara Mahkemesi'nin kararını yerine getirmesi, tahkikat yekunlegenini tek tevkif müddeti uzatılgan son ilan etmek mümkün. İyulun sonunda tahkikat yekunlenmek gerek. 24 Ukrayna dengizcisi endi yarım yıl Rusiya sırında onlar sınırını kanunsuz surette keçuvinin esasız qabatlanıla. Moskvadaki mahkeme onlarını iyulun sonuna kadar tevkifli kaldırdı. Geçken sene noyabrın 25'inde Kerech boğazı yanında Rusiya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azaq dengizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve Yangi Kapı reyd bukserine ucum etip onlarını zapt etti. Avrupa Şurası Parlament Asambleyası yanvar ayında kabul etken qararga ko'ra dengizciler Arbiya sirlerdir. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Halkara Mahkemesi ise Ukrayna dengizcilerini azat etmege karar çıkardı. Amerika Birleşken Devletlerinin Kongresi Ukraynaga 250 milyon dollarlık Arbi yardım ayrılmasını tasdiqladı. Bu haqda Pentagon'un saytında haber etili. Paralar müdafaa sahasının kuvvettirilmesine verilecek, askerlerinin talimlerine ve onların tedavilerine. Ukrayna Kara Deniz Kuvvetleri müdafaa kabiliyetinin artırmasına kullanılacak. Bunun ile Birleşken Devletler türlü silahlar verilecek. Episi olup Donbass'ta Rusya tecavüzü başlanğan vaqttan berli Washington Ukrayna'nın tehlikesizliği için 1,5 milyar dolar verdi. Yaponiyanın şimali garbında yüz bergen zelzele sebebinden 27 kişi yaralandı. 200 ev elektriksiz kaldı. 6,5 dereceli yerastı sarsıntıları Yamaga eyaletinde bugün gece başlandı. Zelzele öyle güçlü edi ki hatta komşu eyaletlerinin sakinleri duydu. Yalı boyu şehirlerinin sakinlerine denizge yakınlaşmağa yasak etildi çünkü tsunami tehlikesi var. Bu da bu sonki haberleri de data tafsilatlıcı malumatınız UATV saytımızda tanışabilirsiniz. UATV ile olыңыз, өзіңізге мұқайт olыңыз, сақлықпен қалыңыз, көрішкенше.